Washi abosom no. Abosom no omukwa ba de wadi agu ne ho ne de. Eye ban bon wadi agu ne ho a wo bo ne ho ban. Emra no ya agrada na etu ntumi nka na eja ntumi nka no. Enti ada me na bewuda na dwuna no ofra me. Mada no nyane me obo me sempre nanso. Me ti mani na kawa no, kawa nan. Me de to mani mu ana nya nsuo nya bibia no memene. Enti me kuta moti abako be 15 am to wasa no ba be sia. Awodo wo nyina di dwuma. Me do wo nyina ye adwuma. Den na wo mo bo ama. Adwuma na me ye ne se me sa be ma bi wo ho a woni e wo amano ne kro na ya na da bia. Me so wo hu ye me mobo. Wasa be ma de watimi ado ba so be 1 hour 30 minutes oba ne se wo fa ma bre. Ana me wura ma bre. Na wo da wo pa so a hey yo wase wa wi ana. Eye newu. Abusiafo mema obibia akwaba shonkon ede ebatu magin HSO se de mo amonim no ensem a edi atrentwie ewo yemaye emu ni wiase afane nyine no na kyese yesi ehu enkonwa twene sere ne abasa pensem ne nyina ne pomasi bresan se ba bi ade da no se wamfa anto a efri ede eto na enche ye bia mo amonim ye ntokwa na kyese asore ewo ye mame konfoba agrada se wo ye evangelist mama part wo ne ye papa reverend obofo eso enumu ena ye beto abontima ye ma mede bebetu edwa SM ye papa reverend obofo akasese woni ni asemo dia ene wono nsusu no woni no eni eye asemanu nti waje no se eye enua a chese enya de se ye de ekoso wantwe nka a chese na ewo wo mo entem no ebibetimi nso asori ebiem na nam so amaga na fododo na ebinum echire mu na chese sa enkabomu we die wo mo hu ne se bibi wase an ye fragadam nyoma bi ekọ eye so binum so hu ne se eye krogen pepepe na ebusuafo ensem we amadodo na krampo hu ne se ebetimi aba krampo se ye nyoma bi ne chese nuro bi ne nyoma bi akokọ ase anu nti na ama enne ye papa no na adwen ba ye maame agrada eso a wo kase woni no eni eye hwe na ebusua ensem no de emu edo mamentwam ho ne ba de wo mu nyina ye de aba besomo Yona abusianfo sede ensem no ekọ ne sede nioma ekọ no enti ye mame nana queen Aisha ewa hanu mu achese ye ne no ebedo ensem no emu esuko epa eye na abusian monka me ho na me ma no akwaba nana emu akwaba me ba won te say boko na wonso nana no madawro mababi ofre boko yo na mommy ye said ye ensem ekọ ye mame agrada se wose wasakra chese wa be ye evangelist wone ye papa wo mo entokwa ekọ so reverend obofo na ennem wo mo so wo magyamu ama chese bibia kwakwodedi no wo hwa ya adwumu fan na wo mo de ye anase sen na wo hu no esi efa yo meba mechia che obibia me mana wo mugu amono ne wone egu Ghana nyana mechia che obibia Nana kwa Aisha ya na mesi mi kusia me mpia wia ba mo wonte na mapia wia okay nana kwa Aisha ya santo esire mu nyina ba akopɛ oba be si odi mema ni mu kwa akon ba ansa na mekasa na me wosa nkyere ne ameye me ya wia ansa na de wosa meka bia na maka enti mo ni meche na me hwensa nkyere ne a nana kwa Aisha me ba beye ye waduro ene ye waduro okay enye aduro ne se ya no ene de ye aduro Nyane mambor man ewu ba shihra tamash won ya ba shihra ka ba bang ne tim bian maka tim bian won ya ba shihra tama ka ba bang ne tim bian maka tim bian won ya ba shihra ka ba bang ne tim bian maka tim bian won ya ba shihra tama tim bian maka tim bian ka shirka tam marba kan nol mi ka tiyara labta mai Nana yo menana ye waduro ne ye waduro na wo ba me sone enso me ma aduro enye broni aduro eye nnubena ba asam na ode to manim no eye nana grada asese o mo frɛ no evangelist mama part woni onua ba ma reverend obofo kabom o mo ye no me nana kwa Aisha mani age ena bibia nso nta akire okay Wano ravan wada adwene ho ena mama party nso ada adwene ho sentokwa na ye ko na ehu hia esese na sunsun bi na ta akire ya na da bia meka sister se obi o ka cho se wa bodam pe na ya sa na yare kwa de odi hunahuna nkwala de ewo ho enti na nagrada mu hu no de wadi egu ne hunam wo ho
bɔ ne ho ban enti menka se sɛ de oso wagye akom enti wo koye no fragadam bi wo boa what you say enti me de meti so omo aka abomani age me da wono mama party ase me san da wono reverend ase omu nyina eye busua asase na ye woso no ye nyina ye abusua emfa we se we ka kasa we da bi enti nkabo mu a omo aye no meme de na nakwa ahyemani age ba bi omo wo bia nso no nananom nka omo ho no omo ho ban na omo ntoa so nkasa kama saa na se de wo ka eye wonsem na wo chichinse mo ma ye hunu se eye den ya akon ye obodamfo kra ya sa ne yare ya krampo no na je se eye kakra wadi hunu a eye wo honom no na eno no o ka ma ye hunu se eye ya maame odo se akom no wagyan no still na no eye tumi bi eda so ewonimu ana ade America na ansa na wo ba beji konfo aduro no wade wudi begu obedi egu ne ho wow wa shi abosom no obukọ ba de wadi egu ne ho ne de eye ban bo no wadi egu ne ho a wo bo ne ho ban emra no ya agrada na etuo ntumi nka na eja ntumi nka no enti se de wadi egu ne ho no kura da so wo ne ho nam a menka se wagye akom ne nti wo kwa akotu ne tuo ana da bi ade no wadi agu ne yam what you say wa fa bible kra na de wadi agu ne widie no de wo ho se ye ka wabi no ame na nde obetumi afia ba de watete de agu no widie no de wo boa entimi sisan fa mfiri ho entimi mfiri ne widie mu entimi nkase no ye konfo nti wagya ntimi kwakoye no fragadam wo boa ntina je se nensem a na obeka so wo ye na na agrada no wode no wa dandan wode no wa agigagija asuma bebrebe emara no ye agrada ne na nya asam ketoa so what you say enti se wo madoso kura na se wo nananom doso na se wo se nana se de me se masomo abrente wo se me gya kura de a na se no doda so wo sa suma no suma ni ntimi ntwe no ho mfire no ho enya se wo nana agrada ho se wo di bone dabi wo da so bo no ho ba a wo ye ne security a wo gina ne nchen opon se wo free na na ase ni nya na me ka kira wo no se wo som no kama yesi akwala wo timi asoma aboro na timi nya aboro nsemu ade what you say why yin yam no wasom sa mpanyimfo no enti so no kura so wagyae omo a wo mo da so bo no ho ba obi tumi nbe ye no bone bi na che sa apama omo ne ne wo no na me ka kira wo no da wo mo da so bo no ho ban na enum no ye betimi akasa ne nsakra ye mu na ye nsakra de wono wasakra korjen bone bia ni no ho korjen ba still body guys no eda so guide no opo wampo wo mo da so guide no sa wasom omo kama wa anya omo bone na nsen sa na mama tu kwan ye de ba bia ba be fam yakọ Burkina side me wana me ti say ense Nigeria ne Ghana bobol ba eya me nu yakonfo a ye friend of spiritual father wa hye kom se Ghana fo kọ no omo kọ wini aye ntwa ne ti hwa akonfo ne gya ye life ma ye ade ameka se gya me life ma me ne se ana gya konfo bia life ma ne se ye ne amotia ne nam ye ne amotia na de sori ye ne omu na didi enti aka kire se enne enko ha wo de woni me se na nakwa ahya se ma me enko enso na suma na ba be bo ho ban Father akase Ghana for omu wini a ye nyande father kan ya wie ye no me konfo me na nakwa ahya me say me na me say nyo obi say ampanyimfo ne bia fra kire efise mpanyimfo ne bebrede omu ho aba be dan father eye ball mpanyimfo ne bi omu de omu ho aba be dan father nti omu ne me said your father sitie enti mra players ko no omu fra kire fra father pa na cho ka kire obi ase me kwan Aisha me say nyo obi say nana na ye ba ye enkonya wuyi ye kakacha wuyi ye wa hanom wo bi sure beka se o ebia na che se ye kerosene bi na wudi gu so na ene kerosene wona na kwan Aisha na mete hanom no se woni me se fasting mu ne ye wo no me ye fasting what you say me ye fasting en senchire ni de bebre we se sa ye jansrama wo kra de adum ka meyi jani bi no Maria mo hu meyi bi no mayi na mawe na wahu na mama e de agya wo mu no de abere me sesia
How do you come back to me another by one salina? And show. So what is here saying Nana Queen Aisha? Menano. Messi ano mayo. To me and I say a quiet woman at Timmy. A quiet person who better now. A woman better now, me moon, what was Sam? What was Sam? So I say, where you John Stroma? So I was here for Nana Queen Aisha and no, and I just say, "Oh, you kunya na so watch and the bob bread to me and your media man one as a to me and a whom might tinimo. Na mommy, oh, there be no cano. To me, Winya, to me, no, your woman be two mo. Okay. I no matter say, be no como school, ya no, we are misery. I come in this school. I come in this school. I come in this school. What you say? I come in this school. Na then I who say hum no eti wo na then I who dwumadia edie na dia wo betimi aye. Na be ma dia. Okay. Owu ye na bedroom mem na na ba so. Na one me na na ba ne wo. Ntimi so na me wo mo nchen. Okay. Me na me wo mo ho. Enti me na ekwa akope enuro na me no de me wura no. Pewei. So suma na ba. Akom na ba. Me na metimi kuta no me na me ya bibia. Okay. Enti ada me na be wuda na dwuna no ofra me. Mada no nyane me obo me sempre nan so. Me ti mani na kawa nan. Me de to mani mu ana nya nsuo nya bibia no me mene ye. Tutu we wa mene kawa nan. Ma mene kawa nan. Ma mene kawa bako nan na mto wasa no. Ansa na wo hwa me de we dia ha. Wa wo ya titititi me ba bia. Enti mi kuta moti bako be 15 am to wasa no ba be sia. Awodu wo nyina di djuma. Me di wo nyina ye adwuma. Den na wo mo bo ama. Adwuma na me ye ne se me sa be ma bi wo ho a won e wo amano ne kro na ya na da bia. Me so wo mo hu ye me mobo. Adenti. Enuane o mo di ne ye fene nko a. O mo ni nkwan adua no o mo ni aman nuane se kontomere no de keka wo. Nti ana kokodi wonya. Kwa timi ma be ma wo be ma timi djokojo to. Kwa timi bubu be ma gudem. Kwa timi si oba wodi anu a wontimi nyensen wo. Hwehwe na Queen Aisha ma adure bi. Na obebu sasa me a me wa amana ne meda ma aduro na aka mensa. Enna nwene nkora. Wonti na me pieye. Se wo sendu sika. Anasa me de me number betudwa. Me de me number ni tudwa wi afa number no. Wo fa frɛ na Queen Aisha. Me baba ma ne me chia me. Me baba ma ne me chia me. Wona me phone nyina kuta no. Wo fra wo na be fa. Anasa sa number na me di tudwa no. Esa ya me WhatsApp number. Ya ne voice message fa ma na Queen Aisha. Enyunu dwa metu obi ya ne baako. Na ma reply. Na de ehia wo no. Na waka kire na Queen Aisha na ma ya mo. Me ya wi a na ma kaduro no nyina bom. Wone a wo de ya be ka ho no na e de aba. Me here wo number ne wo house number and wo phone number no address. Ya buy be dura buruchi o be fra no akwaje. Me nua ba na mo wo aburuchi re no. Ba ma de wo adan, wo sika, wani monyam no wi. Wo be ma wo asase so ne se wo be ma nya adwuma me ma da me ni fadua ni amane hu no. Na mommy yeah no way eni hu sunsanso. Sunsanso bi ani ho. Na Queen Aisha o mo to no Germany, America, Italy, ba bi o mo to bi ansunsan ni ho. Obi nkan to se wanom na Queen Aisha ma sunsanso bi aba. Enye no kore kora. Na yenim se wa ma yate ase se tumi a ye de ama wa na se enkawe a wa mene de ato yemu ye nipa ne eno to wa de no sa tumi no endi nipa ne nya e wo kwan bia so dabi eni nipa no dabi wa mo ye aduro no ma me se memfa ensa amanfo yare woni ya haw wa haw na bebre se don so no memfa so yare enye so mu dabi enti me tu akura be wan we HIV. Oh okay. HIV aduro ni e HIV no e wo mu eye honhum yare
Bema bi betumi aware oba no ompem masem. Woni HIV so ko hospital na yere kwa yeso oba no HIV. Eya nim guase yare ne atode ama. Menua bema menua ba. HIV atode ma. Akwa se kire. Junso kurobo ni nyina atode ma. Na che se ye nana Queen Aisha ye se nkrofo no ba maso ye so no mo be sere ma mo tode ma nkrofo ana asese kwan ba so ne ye tode ma aburo kira ba me ho wa ba wodi stroke ne ba me sane ya na otu aduro ni bi koton na ada na wo ye bibini wo amano ni wo de wo mto nana Queen Aisha aduro ni bi na watu bi akwa koton eno akwa ma me bebetu ma aduro kokoton sister ya sa wo adan sen sa wo sika sen me se na sa oba ma nya adwuma me maudue wasa be ma de watimi adoba so be 1 hour 30 minutes oba ne se wo fa ma bre ana me wura ma bre na wo da wo pa so a yo wase wa wi ana eye niwu yiri wo ba no no wo say yes me mpena na sa me kunu wo yere me papa na oba de nka wo da no so yo wase ade wa wi asesi a ade sabi nana kwa cha maduro na wo no me de ponko dua ne bema ehun nam de aka wo de aye adwuro no sonsanso bi ani wo wodi maduro we ya ebe gina so say Ezram waba no sa waware oyire mpo mfiedu no onyensa wo de na sana na kwa Aisha maduro begu ye ma wo benyam wo benyam awo wo yire benyam no wawo na sa bema no ne bedwunso ama oba no oba afayefunu wanwo oba wa no munsu anyem da wo yi enoma yere nko ade a enoma yere kuranso no eyo nyame na soma sa honhom no enti bema na wo enye oba ya na me hu obi wase na me yere anasa me yere nwo wo yere na enwo wo bema na nwo wo tu asa wo no muso betimi anyom nka ne nke ya wo sanete enka burwa kura wa bunya be 100 years wato anu anyem no wawo awo bema na ewo enye oba woba de ono ne de ne se waje e de agu ne yam na nyame abɔ no ho ba no wawo na oba ne akwala ne ewo bema ne de woba no wore na aba ofie no no onyema nka ba ware no woba kase so obi anyem no enti woba ne ba ofie na wonyem no wawo a na wo ja wa se fa me ba mame ananya sa na mema ne fa me ba mame enti na Queen Aisha me ma aduro we esam bema ebe sam yare sa wo yere nwukura na sa duro wo begu ye ma wo bo me nua be ma wo benyem awo na Queen Aisha ma aduro sa na tie na nana ye hwe ye yare ne nneoma ekọ eye eso wa ma ye hunu nneoma de esisie ne de ewo eye emu na no na pesi ye hu se ebinom etimi ba maso ye so anamo na se ebebe sere yare eto edimo obi mane ye yi me wo ba me ho a mente ase okay wa hu se me metu wo ba me ho na se me de menua bi abasa ne yare ana me bra bi wa amanone wo yare ne ba ma wu wo yare HIV wo yare twere ya to dwonso kurobo de ama menua ba metuma ma wadura ma akwakosa ne yare na wo basa me nsai obi de awo wo na wo de yare ne be kɔ fie de awo ka sa me nyana me fa nsa wunua no me de be dane de ama wo me koje nkwa me nkum nipa na mami bra wunya sa tumi anase wona na dane sa nsafo ne de keka ho ede ma wo mene ede to wo yam no efri wonom no sen na udwumedi ana wo nneoma esi ekọ me bibia akwaso wa sa ye nukurdi ntina me ton ade no ena me bibia so afi nim ena tese azabia so nim azani dabi sa wo yo ba na se sabi wo ho ofesen na se be makura mpewo woni wo danfo kura nam odanfo no ho nya mfa nuru ana no ho nya fenchen na se de bi on de be ma ne frena fana na Queen Aisha me number ne 055 123 2721 055 123 2721 na Queen Aisha me number no wo fa ne baba ma na emi tia me wono na be fa me call men kasa adenti nana Queen Aisha kasa ye na bema wonu sabi wo kwa ahimfie mpo enya so fiti ya no awura ahimfie wo ba nam tia me so na nana so bedi nkomo de fa tia me so ansa na yabo amane
enti me baba ma no no ane me tia me wo ba so de woni monyam ne sabi woto wonofo Emma na nyame aboye se ya japade no eno na koko wo ba bi wo sabi ba ma bi ko no ho anu ho fa kama so wo ko anu wadwane ase ho nye chaka tutuo kan pampan ne nye bra beto na kwa Aisha beto ma aduro no bi wudware wi a fansi onwuno fa woro ahimfie ho te kakra fa fofa wase asa wase ba kete enzongofu amma no oba ne betimi atena fie awonum nsia wonware da fa no anya no ho kan oba ba ware no won beto ma aduro bi odu ba ma ne fie a ahomache ne ebodondo e virgin na kwa Aisha virgin me no na se yenim senka ma ya himfie ho de nka doctor for ma yehu se yemfa ne o ma nwurawura hono mu na wo de we ye sra eye hono mu ana se wo ya ma e ho ache ne se e wo kwan anyame aye me chira doctors ya na me yi omu numbers ma wa doctors for a ye firi machiba ye ba me ho e be ji nnura bi e de kwa yaresa bi akwasa yare ya na so o manye HIV e ya ukọ doctor ka cha doctor ne say wan chira o doctor HIV no wan chira se pote ne hu sa duro no e ye Queen Aisha e ye me bibi duro na sa obi o say white ha wa no wo kọ doctor ama na duro ka cha doctor ne say wonyi sa duro no ma hu e ye nana Queen Aisha e ye me bibi duro iwe ya so obi ani obi bi ani ho ebe ma wase aye kete kama na free bra hen na wodi eye adwuma bi sei adwuma we me hyase na me sua me wo 10 years na me hyase na me to me 48 years enye ne 38 years me hya adwuma yasenye ne obi anso fa kom sa ne nkada bia nka be mi TV so sa na na kwa ahya na aduro nya da be enka murofo metu aduro nkonkoton wo ba de wani monyam ne woto onofo kama minu yaba wona ma na esheki eto amoton ne bi anya me maduro wo ya anya fa na be dende gawe enam obi okura won shapans se be anoto be wo so me maduro no wonnom a wo be shapans wona ma se akwasi ekwadwo yaw sa na kwa Aisha maduro tie fa na kwa Aisha number 055 1232721 fa number na fra na kwa Aisha edro no wa monani a won sabeka post office aguna wokọ we nkransa post office ho wo ba kuma se post office ho edro nkransa post office ho won ba sande edro no de hama ho na Queen Aisha eye endro no efri ebrehen anase ye da sen na nipa ne be hunu se eye adwuma e wo nipadua mu na Queen Aisha me ade a me pene se edro no beka wo se pe bo mode na no se we no wa sa duro we wudi be gu kokomu kokko no ai kokko emfa ase kire nkan ba mo amo aburo kire no e kokko ni ho enti pe fanta no wa duro no nie eye papa enti no menya na ma aduro beje watrema ba duro we nso be kan we de obe say yes wanum na kwa acha duro chamo mienu sei fa half no gu fanta mo na woso anopatutu peka apoketo abona ma menu aba ma oba no maduro we be wi okọ doctor beka to say ade wana am waduro I say a year for how many days 1 day 2 days and answer say aduro we kogu ye mo acha no 1 week wo de ko doctor kwa kacha say doctor me na aka say HIV wo me ho no wo betu moja bi say wana sa usa yare no se wo beka kura so beka to say kawanu tum ye nko office wo beka to say na kwa Aisha de ampa ono a ai na eto aduro ye nim se ebinum wo hon mo be use wi afa obe hu no wo mo to yi ekuro na akwaya de ekuro tu omo no obi kura de na aye kwata to waf ba ko so na ba ko ya ketekete wa boda waja na kwa Aisha duro se me koto buroni aduro anom konkonte ene ade ya turo no konkonte buroni duro no pala nyina ye konkonte wa aye nubna wonno masonsanso bi animi nuaba efiri wotokwa ka wanantu anyina bebo mma wonofo beye se kama noko ba ko mma ba ko ai bibia bebo asi
kama wo de opasa pass to aso num kura wonama wo be say yes ba ma hia wo ba no wonnom anase wo de sra eto wo be sra na tuna wadware awie no na wo de aka nkuto na wo de asra ne to no ene na ntuo se kama na ne sra wo pese enye kase enu ano no ana wa hu sa duro we ya fra ne ntwide ene wudi twia an entwida no bomade na be hwehwe na nakwan Aisha me toma ibi na to oto toma ibi a ade sa na wadware awie no na sa onim se wo hia wo dofo emra na mu ba beda no sa wo kisi wi a afa ono a fili a opeso wa wo so otogwani mu na de hye ahimfie ho ti kakra na fafa ne be ma na no wate aka wo ntwide enie wo be chiusa ya ama no pacho ka ne dia he na wo pe ka che ne se wo pe lom ade lamozi fa ano papa o na do safo aba de show nsa ana wo be kwakuro be so ka se mekọ America wo ho na do bibia de abro na mami ye wodi inu adroni fa be ma na yi na de na toma no nso so ye toma no na me fra se wo hye toma we na wo de we fa na no entwide no wate aka wo so eno no ate aka wo so toma no wo wase ba wo ne be ma be hia no wayi empefi wo ne be ma ni be hia no wayi no wayi ba we de bomode na fa ka what you say sa na tie na no be ma na nwen se wo ye bibi na de atia no wo egu na sekura enye hwe ba obi o se entwide no edu tama etwa de no wo se na enti na mpe wo betumi aye de agu wo mpe nso so amane hya wase wo na wase apa so enti fana na kwa Aisha number 055 123 2721 me baba ma no ono na emetia me mesra mo me baba ma na emetia me me ni nipa hu bi anya adwuma eye me me baba ma ba kopɛ me phone so nyina kuta no entu fra me nkase ana ade no ena nana kwa Aisha me baba ma na emetia me obi wo ho no mu achese na brabo a wo bo neoma nkoyie emfa emma no eno wo ba wona ase a wo betimi anya bibia firi ho eye ize kura we ne ye fra no kumfa ye ku no obi wo ho ye de abosoma nkotere asesa wo hyebre mikasai sa wa ye pipes se wo kwa abrochire sa wo koduru embassy na wo picture oba picture beda wo passport no so ya da no hyebre ye se ya ma unko emehwe wo maame no papa enti sa otimi fa na kwa Aisha me number na sa ha no da wo sa na obi wa amanone ena biru mfia du anya krata fana na kwa Aisha number no why 055 123 2721 frana na kwa Aisha na memfa abosoma nkotere mfa nya ade na memfa we nka kumfa yoku na mfa sende mo abrochire wa cha ne na wotwe wo benya okrata na wotwe pepepepe wo benya okrata sa wo wa Ghana nso na pese ukọ na sa akwanya no ma kwan na nipa no ukọ na se wo ba foto a fana na kwa Aisha number wo buwa kura me yade mawa wo de kwa wo be kwa abrochire wo kodu abrochire nso a enya fe ne be kase wunya krata ne be ba be ka wonsa na wonso wadi ye wa amanane wonso wo pia na watwa o tai wonsuro na kwa Aisha me no me se anamayo fa number no 055 123 2721 na kwa Aisha me number fa yo nana kwa Aisha ye de nkomo no eba eye na wie ya enesa wama ya hunu se be ma se de be ya wotadua no ya che se betimi aye kese se de tie nanso so tadua mu ye kese na mu nya den no no so ye nipa no de no be ye nipa koro de minifa obi o se huku se ankore nso so na anya hu wakwa ba kwa enu 30 minutes se helam ba e wasa obeto nana kwa Aisha dure se de ogina won sa na ogina ho say ya se de ogina ho na wo betumi akọ 5 francs 6 francs kura no na won sheki oba na pa enye se wusi ya na akwada se etobom saka efufufu no dabi ejina so say ya oba no so beka se na mi wura sanbre de akonu do ni dadem efise wo betumi adu awura baabia se esan wa
Hwe sa de akwasisi gina o. Fa na Aisha number. Na frɛ na Aisha na to hwe meba se wo wiase agapade nyina na se wei enya adwuma ana se enya adwuma se de wo pa eya na ayroho. Mommy, ye de enkomo no eba eye na wie ye bia no obi bepese obeba ba behu wankasa no no wo abompu nimpu ehin no behu eye wachira kwan ewo Aisha number wo fa me number frɛ me na me nkyiro ba bia me wo na me nkyiro ma so ne na bra wo ba obeji atumi sampa na Aisha mesia me yo na nyasa meboa wo fa number no na bobo mayo number ne 055 123 2721 055 123 2721 055 123 2721 Nana Aisha me number no odenden me no we nana ya santoa oba be so di mema ni ma ekwa akonde na onim senya easy na se mitimi ton we aduro ne dia eye wurade shegelege light bra befa na hu se me ni aguro wa ha me ni abere abusuafo na chese de eye na Aisha wode ne nsem no ato edwa no eno no ye so ton yare ya na anya anu aduro enti ene no ma ya bobo ye so wa hwese de no negu so a ebre no ekọ enu ti enti amboni nyina eso na susu nya fa ye mami namba nkwa de wo haw no etie bia no obete ne te ede ama na enu nti ene ne de kan ya wo hwe ye channel yi na sa won subscribe ya ye efa ema ye like videos na share on all the social media platform eso media ene ekia sikapa makramo